batangaze cyangwa bagire gute, usibye bya bipapuro byabo bakanyuka bari kwandika bakaprintinga bagakwirakwiza hose. Noneho sasa ya batayo yabo iri kuri iyi mihanda igakwirakwiza sasa n'ibinyoma. Nimujya no kuri kandi mfite za account zabo za mirongo mbakurikiraniraho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niho nagiye sasa mbafata bavandimwe n'iyi saha mureke tuvuge, si ukubesha mubwire abantu bose yuko urugamba ruracyakomeye kandi rurakomeye mu mujyi wa Goma. Ambush bari gukorerwa mu migi hirya no hino, sinzi ko nazanye utuvideo tungahe twa ambush, wenda muratubona hano. Bari gukubitwa uhereye ku mupaka w'u Rwanda kugeza mu Rwanda imbere. Kubera iki? Umujyi ntawo bafite. Ce qu'ils ont fait ni bya bindi bavuga mu gifaransa, ils ont percé. Babonye aho bacengerera, aho binjira mu mujyi wa Goma muri za quartier runaka z'umujyi wa Goma.